The Chin Post in Kut Kanin Late Chantna, Tong Hikulenga, Burnisari Zan Lay Tong Chimna and Tokchan Sanglai Marat Farm Volkasi. Chinland Defense Force Kalega Bogango Major Operation Kadaunaka, City FKKG in Ralka Play ni Ramlami Punsa, Nunak and Pek. City FKKG Battalion 6 in Ralkab Mintu, Battalion 4 in Vanlal, Battalion 5 in Ralkab Suku 3, Battalion 3 in Ralkab Joseph Thang, Ralkab Tian Rao Yang, Ralkab Milkuku, Battalion 4 in Ralkab Lin Ong, Ralkab Zozim Piu, Ralkab Linku 9, Battalion 2 in Ralkab Pisung Ong, Battalion 5 in Ralkab Ange Kong, Battalion 4 in Ralkab Yemin U, Battalion 2 in Ralkab Sang Chet Ong Le, Battalion 1 in Ralkab Gu Piu to Sham Shamin no ngay nakla to SSC Ralkab Kadaw Nak, Sham Sham Uknak Shoding Mizapi Run Vending Le, Federal Democracy Rampi Sir Ko Nakding in Ralkab Rian and Tuan Suama Liao, Company Sakhan Mandro Ong Taya Le. Jan ta kada unaka ramlemi punsa an nunnak an pek ramlemi punsa nan nunnak tiang nan pek cha City FKKG ni upatnak kanin pek na nan kaltak mi nan sungkhar an nge chet na kan shompi na tia Chinland Defense Force kalega bogang ko ni hinjun ni saria nge chet nak chathan an chwa alwan chia mai ni som thom ni thokin Mizoram ramkul chung hun kipani fatinin dongchat lawin ra asur ranga Munzasari som rukle pakwa alai amintia. Department of Disaster Management and Rehabilitation State Emergency Operation Department ni zon ninga tiangi an khomni chajin chutwal chung thong samnak ni an langter. Tilian lele min ruanga hin chungkhar jali som nga le panhi chu ahimnak mona an chial kam ter na chu chungi chungkhar jathom le som thum le paria chu leimin ruangian umnak in ahimlo ruanga chial kam ter mi an sim chuban tukcham chairman chungkhar jali leili chu tilen ruanga chial kam ter an sivetia India Today ni nizan jun ni ruknia an langter dongchat lawin ra pi asuri lei amin ruanga umnak in zanni som sari le in ni achim I arok leimin tilian umnak in min ruang le kaukek pui chim ruanga nu naw poi yaw telin Myanmaral sampanga nun nak aliam tia chawza le trambaw ngai to ni fe tarin an chim longtlai pengkom tui din le ka ki chwa khwa palawa ral sam umnak in sakhat leng chu tilian ni aphomi ral sam hartong na cha aidin ti rol le si ai bam an hau tia thai asim Zuni ni niya khan makwai ramchen mun pakhata asu Chin Defense Force SCDF kara kada unak achwa ki SSC wa ka pakhat athi SCDF ni sham nam jong tlom pal an lak tia thai ase SCDF in chim na nol ngei tu ni chun kapni kar kada unak he makwai ramchena ase kan ni le chu hliam twal kan sholaw SSC wa ka play thi le hliam pu an cha nu antol atu hi chukap ni kar ka da una ka dai liaute asi tia achim SCDF number 1 mun ram pakhata SSC wal ka phe minit thlenga chungshong kani ka pi SSC wal ka pakhat athi pina hliam apu mi song antam kapni kar ka da una ka di nu a mun ram then fel na kan to MA1 mai thal pakhat kwan bom pangala siam nam dang tlom pal kan lag tia asu Chin Defense Force SCDF ni an than mia an langter Pakuram chen ok June peng chunga ralam asial mi SSC wal ka pol chu twal chung siam tlai phuni ni ni chung pe tlain an ka nai minung hlei riat an thi minung pakul leng hliam an put kong ADG Brothers in Trambaw ngai pakhat ni achim mai ni kul leni kwa zan lei thokin ok June peng chunga ralam asial mi SSC wal kap zakhat shong chu twal chung siam tlai phuni an ka nai kap ni kar ka da unak achwak mi a SSC wal kap thile hliam pu an umna in nu tol lawin pe zol in ralam an sial cha a mai ni som thum nia twal chung siam tlai phuni an ka chapna ok June peng nin hi chung ka da unak ka chun SSC wal kap play riat an thi minung pakul leng hliam an pu ralam sial mi SSC wal ka pol chu nu tol lawin mun an khwar cha zeitik chan pawa twal chung siam tlai phu he akap khawmi an si kong trambaw ngai tu ni an chim Pakuram chen chu pin kau peng kan ye se khwa chege da chuin sham in tang ka hal amang mi SSC wal boy pakhat chu twal chung siam tlai phu ni an fim hlom kong Battalion 3801 Company 5 chu pin kap hero guerrilla phu in trambaw ngai pakhat ni chim
ni hin jun ni sarizin le sumilam pasha shonga kan ya se khwa cheketa achu I sham shamin tangka hal amang mi Sergeant Su Ye Za chu Battalion 3801 Company 5 chu Pinkau Hero Guerrilla Sham Tai Phu me thalin an ka I athi twal chung Sham Tai Phu ni me thalin an ka I mun rila athi mi Sergeant Su Ye Za ni aken mi ku che bam pakhat me thal kwan pakwa motorcycle pakhat phone pakhat tangka chat thong hlai nga ID card le ral kap tlak nak card chu twal chung Sham Tai Phu ni an lak ama hi sergeant ase kanwaka me thal kwan pathum ni akheni mun rila athi kang ye se khwa geta chu in sham shamin tangka hal amang mi ase tia Battalion 3801 Company 5 chu Pinkau Hero Guerrilla Phu in chambaw ngai pakhat ni achim Kachin ramkul pha kan peng lungkhin khwa khun sakung a SSC World Cup ni shamngan an kami apua ke in akang ruanga twal chungmi pakwanun nak aliam kong twal chungmi ni anchim ni zan chu ni ruk zan sumilam pakwa shonga pha kan khopi division sakhan in SSC World Cup ni shamngan an kami chulung khin khwa khun sakunga atla I non chha nak go down le nak in akang ruanga ngak chha pali terin twal chungmi pakwanun nak aliam khun sakung phungki siang in ponga SSC World Cup ni shamngan an ka ruanga chungkhar ningin me ni akang nga I an nun nak aliam liam atwar mi zong an tam ngai tia kachin thonglak nak shampe ni an chim Pakan lei thonglak nak shampi pakhat ni chun SSC World Cup ni shaman an kami apwa nuwa hin non chia na go down le na ken hlei ni akangi arok mi atam ngai tia alang terve tukum thong hi kul lenga January in June thlanga leng chunga SSC tle khi nuwa non nak aliam mi hi somkwa le pathum an si changkong ram khel thongtla zau khen tu phu AAPP ni thong an than January in June thasham thok tianga Myanmaram hun kepa SSC tlai khi nuwa anun nak aliami nu hlei sari le pa som sari le paruk ti in minung som kwa le pathum an se an min he veter kho mi an se magwaram chana hin athi mi an tambi ke an za te ya som le le pani an se SSC cha hin chun le khi shem le tha non hi chu zai man aselau hibantuk an thil to ami hi khoi karam man ni rain an kan kham lai lo ti an ngal cha an zai man apoi lo nak ase tia mungjiwa shambun achol chang mi pakhat ni achim State Administration Council SSC ni Yangon ram chania ummi twal chungmi za le somria chu mai thakhat chunga an tlai na tia thai ase tlai atong mi za le somria chunga minung kul le kwa chu an thla than chang na I kulle ruk chu thla ti lawin ral kap training siang in le thong ina an kwat na adang minung za le kul langa chu tlai an ton nuwa an konglam thai kho an se ti lo tia Rangoon Scout Network ni June ni sari ni an than thati lo mi kulle ruk sunga minung pakwa chu ral ka pa an tlak ter na ral kap tladingi an tlai mi na hi minung pakul an si pakwa chu ral kap training siang ina an kwat na I adang minung hlei khat chu an tlan kho na le kho na lo kan thei ti lo tia Rangoon Scout Network in chambaw ngai pakhat ni achim Social media SSC daukal in chatrial amang mi ti in minung pahni an tlai na I lasak thiam chan chan he pe tlai nak ngain rian atwan mi ti in sol photin tlai mi pakhat song a minung somli hi chu twal chung sham tlai phu he pe tlai nak an ngai ti in an tlai mi na an si tia Rangoon Scout Network ni an than Yangon ram chen me yangkong penga me kullen hi nia khan pension ala changmi Brigadier General Chu Chun Ong athi na konga thilswal atwa tu ti in kumruk ngak chianu te chu SSC ni an tlai tia ramdang media pichal pol ni an langter nizan chu ni ruka SSC ni kumruk ngak chenu te an tlai kong chu ramdang media pichal ngan Reuters AP le ASP pol ni an than I chu thongpang ni chun volei pi achuli thongpang lin sabik pola achang alwan cha mai kullen hi nia khan SSC dir kam tul song asi thongni kulle thum kama min online ama pumpa ken min thatnak degree arak pek mi Brigadier General Chu Chun Ong chu a nak in maya Golden Valley Warriors Sham Tai Phu ni an rak film hlom chu film hlom na konga lungshin in minung hlei ruk chu SSC ni an tlai na kong jun ninga nia an than SSC ni an than mia chun kumruk ngak chia an tlai ve kong an lang termini volei pi achuli ram kip thong zap nak ni an chial chiao Yangon Shambun Golden Valley Warriors Sham Tai Phu chu kumruk ngak chanu te lungshin in an tlai mi konga an lung achat lo nak le Brigadier General Chu Chun Ong a film hlom tur hal ka pol him ten an kong an lang terve